Shalom, salam melambi lagu kita sulanasang. Salam tamu lante kasus selonta ulendui renungan harian Toraya Allo Senin tanggal kasera bulan 2 tahun 2026. Makurre sumangaki belanna mamase siapa kabarona puang tutuman pata anna maadin kimentama lante melambi itu temo untamu iti allo baru allo pakamasianna puang matua la undoladan ni tumintu katuanta lante allo yate mai komi taparandangan ni tasipulung menomba laung basai sialau nanungan ni tukada katonganan lamai sura madatunna puang totumampata. Apa dolo dia mai to mai komi tapalaku patunduan ta masambayang o ambe mamase lan nisungan kapayungan na suruga ki tete maniki komi kurian sumanga sia kieran bulawan ni komi polian peraya belan na lendu tu pakamase siapa kabromi laku kale ki opuang tu tontong bang mi papayan laku kale si misaki mangkamukan mianta lan kapelayuan ki sangbong ilenduna anna madin lan temelambi di totemo puang madinkan milik situru kalimatoto laum patarui tukatuan mangka mika masyangkan apa dolo dia mai to puang mintuna pengkarangan ki lanti allo yate laki parandangan ni situru kada lan maisura madatumi ya moto puang malakukan ni mati olomi di kuana kamu tulang pasak ke kan ni ulendui penama salomi tula mengkarang lalu penasi misaki denu panaya te kadami tu laki basa sia laki nanungan madin lalu nala katanan lalu penasi misaki mendadi pentoyan matotoki laulolangan ni tugatuan mika masyangkan ni ya moto puang ma kada-kada mo kami belan na sakka sadia mo kan ni laun perang itu kadami lansangan na pong Yesu puang pelabak kasalangki ki rampo masambayang amin. Kadan na po matua tu la mendari pa basanta lante melambi yate mangka di pemantan tu lamai papudian 110 kasera ayat 105 saya lako 192 kadanna puang makada susite kamalaabiranna sukaran alukna puang matua ayat 105 yatu kadami sitinti palita diong to lentekku siya butung dia unarang lalanku mangkamo umpalaw sumpa siya laku pakatua te iyan na te lagu karitutui tumintu atoran malambu mi lendu umasangana tuparri urwana o puang patuo na susi tu pangalu mi o puang timangi tumintu pemala tanding ina nasaabu tongka dililaku sia patudu na tumay atoran mi tontong bang narandan ni kasanggangan tusunga aku apatae angku kalupailen sukaran alukmi natanan ni poya mo totang mekalup apatae angku sepang diomay parentami mintu kasabian mi wala mo kupo katahanan matontongan belan na naposende penangku kupo malang tu penangku latontong umpogau apa mi pondok landa saya lako ma katampakan na amin kadan na puang yatu pabasanta lante melambi totemo di popenggaronto lan misa akada arang me patoto batu lan bahasa Indonesia di kuah terang yang menguatkan
Indo ambe anak-anak sia siulu solanasang tantu tak ia misa atau tanglang paralu itu arang. Yake den tau tang napora itu masiang batu napora itu lumingkalan kamalilinan. Ia tu tau nasanga ulelian baruga to pentang ngadiong batu to den malutun na tutanga ana. Lan pangadaran kasaranian ia tu dosa dipasang tinti kamalilinan. Batuanan na ia tu totontong bang makarra apenaan na siyaung pogaw bang apakadake tau iya to disangatuolan kamalilinan. Lan pangadaran kapatonganan nenne di pukada kumua ia tu tosarani iamo digente gereja. Batuanan na to ditambay tasu lan may kamalilinan menta maarang kalle kalian na puang. Ia duga mo to anna iya tu tosarani nenne disabu kombongan masallo belan na tomangka mo dilabak dio may dosa. Jadi sitongan na mau pamiki toto disanga kombongan sallo na puang belan na puang matua kalena mo umpamaindan ki dio na dosa sia kasalan maatetelan Yesu Kristus. Ya mo nasanga to maapu di lantai pabasan kumua kadan na puang matua ya mo la dipobia sia mendadi arang lan katuan naurungan ni ditandai unolai tulalan sipatunna diola susi misa atau mangka mo dilaabak. Kadan na puang ya mo mepatuo siala mendadi kamatotoranta untingayo maarupa-rupa agan lan telino ondongan na petoba diata bulituk. Mata atak pangakuan na tomapudi kumua moy an na maduang tutotang mekalu kulaun nala sungana apa tontong naingaran tusukaran aluk na puang. Pabasanta lan na ya 100 kasera na 110. Ya mo to an napatingo pangakuan na kumua la tontong umpogaw apa na pondok puang matua landa saya lako makatampakan na tatontong mo makaritutu lako sukaran aluk na puang belan na iya mo la dipobia marorongan ulingkai tekatuan pa kamasian na. Amin. Ta mas sambayang sipatu sielle kan ni makure sumanga mati olomi o puang matua tallu sang buaban nang lan bambana suruga belan naki kanasay siya kisa adingan tupa kaboromi tontong bang mi papayan lan luagan katuangki kure sumanga o puang belan naman kamukan ni misisoran lante kamenumbangki lante milambi iate siya madin kan mieloran laung basay ondong piraga laun nanungan ni tukada katonganan lan may sura madatumi kiranuan no puang di kwa ya tukadami mangka kirangi masolanasang tontong lamin dari kada di sedan sarong dian na batu silambi lan lumintu agan katuangki mendadi pentoyan matotoki di kuang kitontong kina ang kitontong maaperangi umpogokan ni tukada situru lalan pa porayammi na lante melambi to temo puang sakka sadiamo kan ni laun nangkaran ni tumingtu pengkarangan situru pasanan tengko tumang kami pa akamasyan lako kale si misaki iya mo to puang angki malaku marannu mati olomi kumua anak kamu tu laun dolanan kan nilante mintu agan katuang ki allo yate ondong pira kalalu pengkarangan tulaki angkaran kamu lang pasitoyangan kan ni jome mintu bala kasanggangan anna madin latitanan melo situru lalan papremmi ondong piraga madin la membua melo mendadi oto ana papasak kelu dio mai kalemi lako kami solanasang ya keden ni temay kombongan mi lalu agan kamalaman batang kale o puang
kamu tula tontong tolongi ami angka itu saki ma sanga-sanga lan luka lena. Ami pasake temai kande siawoi siapedampi tumarasan na kande den naupa naulendui yan na tomai kamalakian maadin lanas adingan sule. Wambe mamase lan kadatuan suruga masambayang kan ni upuang keden ni telu kombongan mi tulan lu agan kamasusan belan naya telu tonaka boroi mangka mi kabe ampang alam may tanga-tangana paarapuan. Mangandogan ni mati Allah mi upuang kuwa anak kamu tu tontong lau sisolan ni belan na kamu mo tuoto na papakata na sundun teno pa anak tontong batta laun tingayoy tuagan kamasusan niya to. Wambe mamaselan kadatuan suruga ki pasambayangan duka tu sara laun pabendan banua kabusungan inde kombongan mi kombongan lairoy. Kamu puang kiranuan la tontong usisolan ni tetom mi mang kami pilih laun pabendan ni te banua kabusungan mi. Likuan nama adin lada di mana apa laki na menomba la umpudi umpangke siya umpakalabi tu sanga madatummi mintuna katuangki lante allo yate opuang kisorongan tamalisu palami lan sangan na puangki puang Yesu puang pelabak kasalangki kirampo masambayang. Amin. Padamu malambena tu kasisolanta lante renungan harian toraya Halo Senin tanggal kasera bulan 2 tahun 2026 nanan. Yomai kombongan lairoi kikwa salama lago kita solanasang na puang mora tontong pasake ki sia pasiria ki kamarampasan. Amin.